Swastiastu. Para semeton sareng sami ringras mangkin titiang saking paguyuban Ramagong lawas wenten ngaturan ayah wawalen sapunika. Titiang puniki rahina mangkin ngayah ring sejeronan wenten wali penganyar ring ras mangkin gitu. Titiang puniki merasa ngayu bagio pisan gitu. Ringgalah kadi mangkin titiang kapeca galah ngatur ayah jangkepen tari wawalen sapunika. Wenten rejang kadi mangkin talar wenten wayang lemah, talar melebos-bos, talar wenten topeng sapunika. Titiang merasa ngayu bagio pisan. Duaning sapunika titiang atur suksmani manah mantuk ring rawartake panitia piodalan dikiring pura Samuan Tiga Gianyar. Puniki wantah misi titiang ring paguyuban Ramagong lawas. Manda side ngatur nayah jadi sejeroning wenten wali ring sejeroning piodalan dikiring pura sejeroning piodalan ring Bali sapunika. Dumugi melarapan paswecan di dasang yang dewasa. Tujuan titiang jadi ngajagan seni budaya Bali sejeroning Ramagong sida ngemangin pemargi seni antar labda karya sapunika. Inggih kadi punika titiang Om Santi 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 Om. Mangnya di tiang tanten nih. Itu ada panitia, loh ini panitia, itu panitia. Tidak tanggung jawab panitia.
ayah dengan hati.